Ia whatalo whawhelo e atu kampane la o ngā sa lau sunga taitai. Lau sunga nove, to ina nove vai la au mal whaitua penina. Whatalo whātur kampane taitasi mo la tau taitai. Whatalo whatu i uso a mā longa whaitato mā fute le nei aso. Whapea e o mai mua mai lungo o penga te whailangi. Tālofa lava. O le manata au tū whea ngai malea o ngā sa le nei tai au, whapea, puna vai o le mālosi. Puna vai o le mālosi. Mua marisus whaisau le Filipe wha, whai upo sifulu e o sifulu mai tolu. O le matō mau mai le Filipe wha, alona whai upo sifulu mai tolu e whapea. O te mawhaia mea umalava, o no ia o wha mālosi mai a tea. O le upo puna vai, e mwhai on whamtalaina o le matal vai, o le amatanga, pole no whuanga e mawhuai o na waaia, ma maua mai e le vai. Leo winga leo le puna vai o lo whamatala ai, le lui tau, ma le toi whamanato le apostolo Paulo, ma le au kerisano i le kale se Filipi. O Jesu keriso, o lo o tau whatuatua, ma le tari tonu iai, o ia lava, o le puna vai o le malosi malava. E mauaa, matu maua, e whamua mo le ola whatuatua le atua. E whāwaenga o vai ele, ne mata upu, vaenga mua, e mawhaia mea uma, o no ke riso. O le maasani ma le natura soifuanga, e whaingo fia o na whai o mea uma, pēa so longa leile o langa. E awhitaia i lom whawhita uli, o na whaingo fia foi lea, o na whaavai, ma le mautonu wha moe. A le maua Paulo, ia fia i mea e vai, matu atu vale ai, o na ke riso, a wape a o vai, o na o malosi ai lea. La wha mautu wina tus whaitau lua ti mo teo e lua, a lona whai upasfulu, whaitau mai wha mole. Sai. Vai ngai lua a wina i le tofi le mu o le loto o na o le ali. O le upa le talfa manuia le kalesia fa pea o le fi le mu fo i mai le atua. O lo si lava i mea umai manatu iai. E o leo ina yo o tau mafau i le poto ma le mafau le atua. Ma lo na alo Jesu keriso lo tato wali. I le manuia o le atua sisili ese, tama, ma le alo, ma le nganga paia. Ia iate o tau pea, ia so uma e le au noa. Ameni. O pese, o salamo, pasiva wha lea nganga. E whati noe le loto whawhitai o le tangata, whatuatua, o no fi le mu. O le alofa, ma le manui o le atua. Ma lo na alo Jesu keriso. O lo o leo inai o tau loto, ma fau, ma nganga ia so uma. Wha mautuina tus whaitau kulose tolu, alon fai po sifurma lima mai sifurma leono fai tau mai fa mon mole. Paenga tolu o le whamalosi mai o Yesu e tau nuu wai i le oli. O le whamalosi mai o Yesu o lo whamtala ina le whasa oso o le vina moni i le Ioannes fulma lima o lo ieli whai upo e lima e whaapea. O le tu o mau ia te au, maa o ia te ia, o ia lava e fua tele mai, o wā e le mawhai o tau o na whai o se mea e tasi, pea au le iai. O le fua tele mai, o lo whamatala ele oli, ma le manui o lo soi fua tau tua le atua, ma le tala lei, pe atu mau Jesu ke riso e toni a tātou, i taimi uma, ma aso uma o lo tātou wola. La whamautu ina tus whaitau ngaluenga sifu mai tasi, alo na whai upo e lua sifu mai tolu whaitau mai whamal mole.
Mal vai ngai fa. O le fia le atua. E fai mona le tof. E fai mona tofi le malo i le langi. O le fia le atua. E fai mona tofi le malo i le langi. O le tala le salamu, fai mai. Ia e fia i le alii. O na fua ina le ia te oi o mea mana o ailo loto. O le fea wa atua fo i lea mal fa manato puna vai o le malusi. Pei ona fai mai ai, fai ma manato au tu. O le tangata e fia le atua. O le amatanga lea mal puna vai lea o mea le leo malava. O lo na o langa. Ma manuia, e tafe mai pei o se vai tafe le pe. E le ngata fo le lau langi nei. Ai whao wau, e a vea whai o ia matofi o malo e le lang. Wha mautu ina e tus whai tau salamo e Josephine Marifito alon whai upo e whawha mo mo whai tau mai. Manu tala ina lau sunga toa ina nove mar whai tua. Wha manuia lea tua i wo mai maasan, wha tasi mai le ne yaso. Fa pe foye o lo mai mo mai lungo pengas fai langi. Manu ia tele kampani o tato au sam fai nei tai au mau lato tai. Ai ola kampani la o ngasa ili alofa malanga leo le atua. Amen.